to ko YouTube na wo de comment no e de aba ebrepem riches me donko ebe kenkan ni na de ma refi se wo subscribe ya anytime bia je be call live bia no won so won sabaka ye de video bia tuma won sabaka ni tina time bia me ka to se wo ko e YouTuber no subscribe se ne be ya anytime bia won so no woni e be hwa bom na ne ma aye kama e de ama beta ma min di La Liga enkoma kakwa na ye hwe na ye ko UEFA Champions League wo ko La Liga woni say sia no site bia at in rating at the aba in the percentage wise, you know, when the bet me at the La Liga at the SN now so now reporter men Saka who could my as he said the Madrid our the upper hand this Ebano La Liga no bet me at the Suoman so at a point in time na Barca and not say early the Barca for no if it's a league in the crowd that we might hear we answer reporter men Saka a man for Conocias as it's a league, you know, what they do in a percentage wise Madrid 52%, so bet me La Liga no edi Suoman so Barca 40%, so bet me at Atletico Madrid 5%, and Villarreal 3%, after other clubs no just 1%, so bet me at La Liga edi Suoman so any reporter eba e wo dwumadia so nti we am Manchester na wo mo ani ade sans the pandit any Panthers ni na fi say Madrid bet me at league no edi Suoman so na reporter men saka say another baka to say Abranta de Jean-Luca adesa ninsema okoka de che Vinicius Junior sasabio oya monkey no reporter men saka say UEFA as investigations as at Argentina player no wo mo yesa ko ba se bibi kutimi ko bono se wo ka sansem no e che Vinicius Junior dia eni asotwe betimi akọ e di ama de Argentine player atoso sia kan e ma Benfica no ye reporter mensa eka e wo dwumade so na no pe no make it dem na Barca e report so o mo no mbeka stadium no wuchoma nka sika pa we metimi da stadium no e 960 million euros no e scan na nko behia e di stadium no beta reporter no ada e ba ya se wo mo so mo ye estimate ni wie no project na cost no e bia ba beka ho ada se e be 1.1 billion euros and say 1.2 billion euros no e di Barca for a report e di man na no penti sika no wo mo so mo twetwe enyemam kaka no ade se bi beka wansana we metimi awie the new Spotify kamnu na wo metimi awie ni e ene ye report free Barca akati eba e wo dwumadie so maminko Olympic dumase minni nkoba kakra report free Marseille eba ubaka opanya ni dey happy buy na no da na tase ye pamo no ama stade Rene mebaka ho sempe e de chaw na Olympic dumase na no da ye tese Roberto Di Zerbi e je adwuma no wo mo sporting director Medi Banatia won su je adwuma no she said the no official confirmation na eba say happy buy anom de adwuma na de man say won bo ama sisi na niam koye emfa ema Olympic dumase ene ye reporter eba wo dwuma de so mamenko Xavier yase wo call La Liga ma ataye pa be 12 years ago ana chase yama court be ban and I see a banning from Manchester na do so ye pa na since then no court be a bedi ban other say 2 matches ebia 1 match ban bi and I say ebia yabama na 3 matches ban better and now no per reporter mensaka I say opinionitin Eddie Matias Ameta wono ano head coach Edma Savia na no da omubo Deportivo Alaves na yeso penyin we na no da Savia game omubo boy no okorefo confronti ref no ekika some the cherafina and on the Royal Federation International. Woman tells us more. Masadia way to a hard and Tomo 7 opinion 7 matches ban and 7 matches ban and opinion the other Matthias Ameta and so SAV and 7 matches and now there's a Sevilla Ebobo game with their head coach and also in command a free Spain Eba with media so na Maminko Komo and not Tomo Kema Womu Eboy Terence Ria Womu any AC Milan and this year game no Equa ND 1-1 na Jeteni Rafael Leao and Atasa what take and the mom Nico pass and the can Ebo first goal on the 32nd minute na Kodana se go the Amakomo na Obi Amoko away Kohe Bomo Ediatia Aye AC Milan and Yasam Kotokra AC4 player Ansana Rafael Leao on the 64th minute no
wano ebete kan edimama report no etase sankan kofo timi wene ya na nka bebo mu ye pa esanse anka bia points no be anka ebia for be 5 points pe ana nka beba be do mu ntem beta wo mantimi enso answer sa game sisia no wo call La Liga table no so ama Inter eguso mu lead 61 points and the cromo na yaba benya AC Milan 54 points yabenya Napoli watoso mi ensa 50 points ana Roma toso eye 9 wo mo 47 amba wanya Juve womu tosu num 46 ana 42 points no ekra ko moboboko no womu tosu nsia ane SS Fabregas wani ni team no dia etodwa ana pa ye ka che dia ma na munim se eno ada ntokwasi ye mama me was Chris no so eno ada yase Massimiliano Allegri ene SS Fabregas nyantokwa pa na entokwa nim no payini ni paso otese wanyini enya akoda na fe ene no yase Massimiliano Allegri e ma na no so a wo se he wo ba ko timu da ben wo so akra wo ye little wo ye akoda afi na wase coaching job ase meme papa pay mu na na me kaza ha ye wo hwe football no coaching career na ene man koye emfa ma yase heated argument pa suppressing the bank anyasa anka no ada anka bia SS Fabregas enso ne Massimiliano Allegri mu di promo ene yase Allegri atutu bi edema SS Fabregas ye pa nyame anim yakazo obi twabo obi a wo twabo da pa etenso wono afa no ba coach mo wonim hwe na woni na ba be bodra aso ba be challenge no ene ye de totwa awosibia na no pay make atire ade Eda Van Dijk a player or a captain edema Liverpool wadin koma kakra de atutwa sisi an ko Liverpool team no ma one player obi abana baso Dominic Soboslai na dia mensaka yase Van Dijk say oba team no ma danchan koma bia no ekoba so mu pe leader when the officer Dominic Soboslai ebetuma the next leader at the Liverpool boboko no they were player ni sitie na adwene ne ball any disclosure ekwan leadership quality no abrante will be a panty anya wan say danchan koma bia no ekoba so no oye leader e wo Liverpool enom Van Dijk in koma kakra abrante di tuta e wo dwuma de so na no pay make atere adama na ma menko Bodo Glimt menko din koma kakra na Bodo wo de amasa okwa wo fa ne beto wo masa da enya de a ombetia Inter akwa jo mani so wo matia Inter ye pa Esposito anenya to only go edimomo abrante ni din ede fit enya go ansa na Heje enso enya ne de ansa na abrante ni de Hof enso enya go edimomo nti entena mi ansa na nkrofo no enso aboboye edi ema Inter 40 mu bako na Bodo Glimt for no ansa this season about UEFA Champions League amasa wo ma ye adwuma ye pa Jato aye Nation head coach no one ne nkoda no yeso oko nowhere wo ma ye the only Norwegian club eba ni UEFA competition wo mo some matches in continuous way and ye ma de one ma say de two ma say de three ma say yesi isi na nkrofo no ana ASR record no awo no way and to ko no wo mu nso mo form kra and ye Bodo Glimt boboko no and come kakre from akate edi eba na Kasper Hoff wo mu akoda no masa akoda no eba ne ntina pa dia sisi awaso bia UEFA Champions League no wasaka ze for no what Manchester City we had 2 goals ana Atletico Madrid we assist esa dabi ohego 1 goal per ana against Inter enwa we go 2 assist and Tabantan de Kasper enema ye kama de makrat no se danchan koma bia akwate se the transfer window was summer amanfo penalty as the modern border ya dey say was so dey pa na wonim say next season Bodo Glimt bobo kodanya dey say UEFA Champions League no mbebo biem esan say enyo mo na agi Norway League no edi so mo na so Viking bobo ko no ana agi Norwegian Iron League no di so mo na so and it's a next UEFA Champions League and crofo ya mo sisa kasefo anya dey so obehu omu na mom no so mpese wo mo ban next year pa dia adi say UEFA Champions League no wo mo ti edi so mo na so na obi a wati Inter no semi finalists and last season ewo UEFA competition will be a Wati City as an Chitia one league no wadi UEFA Champions League no wadi da Atletico Madrid and so those are my contenders and also what you must no about say omuji UEFA Champions League ni the so na so and confirm bet my Sadia no and Tani reporter e fit Norway ana fe Bodo Glimt akati eba e wo dwuma de so na no pay make it adiama na anoda amanfo din koma kakra wo mo se finish so junior pese wo mo he say abranta number of
of times ben ana racial abuse akono so dodo na eka ana Vinicius Junior ha adwene Vinicius Junior ha adwene mem say me yesto we a mo beti ase de ntia Vinicius Junior bribia no sa niam no ha no pa yesi who pay player racial abuse akono so atese mu ba ko ye Vinicius Junior in the 26 incidents and ya counted here racial abuse ya abuse the mako 26 times and the baton we play and says hadema we ba so the entity that says bibi koso no be racial abuse won so uma ubumfu just 26 times e wa La Liga nkwam na in a different matches mako 10 so mako 10 and 26 no every ba no aya La Liga nkwam no and to dey e be UEFA Champions League dey e be ka that means awasude pa and tani reporter eba e wo dwumade so Vinicius Junior dentia tembia no atwa so mu rese ade so ma bi su no ono so ompe no ehun koma kakra ne medical to say UEFA asase investigations into no ye be dey we ade no so besi akọ but who to player no say ma this numbers and to say what a good player Ademola Lookman yankasa yenua African border masa okwa Atletico 5 matches 3 goals 2 assists 5 matches 3 goals 2 assists ana ade aye adiamani team no ada omni club reach Apple game and ye UEFA Champions League game etoda na no ada aye the Nigerian day esanse eno Nigeria ni ba ko bo ha na ba ko ebo ha abranta ni dini ade aye onyadika wono ebo de club reach boboko no wonya go ade ma club reach anafe Ademola Lookman ebo de Atletico Madrid wono enso enya go me pato wo mu goals no Nigeria for no mo sise no but okwa Atletico Madrid Ademola Lookman go no Julian Alvarez ade ba ko eka ho ansana ade se Odones anso ebo onko ade momo me pato Branta ni dini Azizoles wono enya go ansana Tresode wono so enya go ade ma club reach ade ka onyadika eye game no ho entim ano akokoya 3-3 ane de total ewo dwumade so anano pe no make it kakra ade ma so na yentone kakra na one Laporta eye president ade ma Barcelona wo peyina baba kasa na 2030 World Cup total no once na no dan baba kato se sisia de ayi Morocco for enya fidi obehosu eye final no once 2030 no Morocco ni Spain no nyina no ehosi na eno na ade na yesa na no da AFCON the final na yebon wo Morocco no yesi niama no mu dan adi ni ntino ama se ekoba se World Cup final no sanka pass ya bebon Morocco de dabi anko he abon wo Spain reporter eba yesa openya ni dinade one Laporta ese so mo bon wo the new sport 5 Cameroon na omobon Cameroon na ebe kama ye pa na between Madrid wo stadium Santiago Bernabeu ana afa Cameroon ana apre bara wo mu nyina fi se anko mo bon Catalonia kodua mu anka be boy pa na wo peyini chese aneama kakra e o Cameroon na so mo he no mu siesie wo mu siesie wie dia wo gidie pa so mbodo Cameroon na be kama FIFA e wa niema bi o he sa niema ni nyina na akra bi ataso mbe omso be wie beta ade so omo permit no wo mu wie niema nyina ento meko city council no ho no mo ne omakwa kwatena sie na sa niema na FIFA e be nya tese stadium betima meet standard na eba no aye World Cup betima bo final no anso our the new sport for Cameroon no wo mu guso mo he edi un san komani nyina na fe sa game na tima toja ho ene ya one Laporta Barcelona president one resign afa ne ya kwakoto abafofo na yenya the new president ti one day or a former president edema Barcelona boboko no ene ya nkoba kakwa so eba ewo dwuma de so Nhyira na Alvarez sisi abrante no nentina to no asamba back na Goko aye 2 matches ewo UEFA Champions League was started 2 matches na onse go ekopem no ade abrante no enso enya go edman team 8 minutes papa na wanya go dia ma article and he said the form number in its 24 matches was starting no 17 goals na wanya and the 24 matches as a starter no wanya aye 17 goals that means akwa no ade say ban goals no enim ball na wenim ni boye pa but enya no kwa ni record abrante no ye
Dietene Oko Argentina in the UEFA competition. Emranto Mukra goes to Duduano, Mepato, Medio Mudin Eba, Siciano, Julian Alvarez, Banka Cranka, Beta, Emugua Ye, Esansel and Messina LED, 129 goals, and was UEFA, Comptissimo, and I say UEFA Champions League, Ebana Fredo Di Stefano, Wano Ekra 49 goals, Sergio Cunaguero, Ekra 41, Lautaro Martinez, Ekra 25, Enan Crespo, Ekra 25, Ana Gonzalo Higuain, and so Ekra 24, Noah Babena Han Di Maria, Wanukra 24, and Senene, Adesa Brante with Julian Alvarez, and so Babena 20, and 20 goals now Brantanena, and Tidami saw us 4, and answer 5 o'clock. We bet him about also by and 9 hour, and Anuya reporter, if Julian Alvarez, Akate, at the airport with Jumedia, so Mamin Kwasin and the Arsenal fire there, and Tinti the Arsenal for Yekodi, Yediliga, Yabaki Nanti, Jaya Nambe, Adia Mumuji Biate, Ada Jabompaya, and Kofu bet no Media Gaga there, and Gasna Munje, and you record the Chelsea for their landing. Do say a Nuina and Hedanka, and Banalambi landing Dabia better, and you Sepas Okrum, a pete, a Bontizuni Medidia, and Gau Crumpete, Edunaman Kebikanti Chamai, and Kamuhenamina Michaela Teta, Michaela Teta, Yenim Diano. No what my hobby partima worry why hadn't you no matter della mutimi why dear Nasna for muye I Mr. Charles Neboa so say who soft heart kakra the mom na adai winning pay for din come almost say dear naba na answer for dear Maya dear and near more sampa and then Gracia Maya dear a binsida when him said the Arsenal for ya and nada sa 2-2 no no woman the certain record munya we Bukayo Saka 5 minutes watch a go yeti ya ne se henkapie ade ba ko aka ho and on the 56 minutes anka dia no mfa no e na matanya ma on the 60 feet and 90 platform na nkrofia ba bete ayo mo kanyina nyame anim nie of 121 my yade pa say record o my yes Premier League nim team a ono worry at as a league ni ye jaba we feel league nim no say ya san intram yenu no betete na olusu game no yesi ebisi da enkrofo akadi yakopo Arsenal for number of 121 des IS adia no me pato te record ni me say in the history of Premier League for the chase say team a already atase ye ja league ni bona league no ware we film no anase ye relegate ni na film no say oni team on that top elbow ni say team na already 2 goals na say team na ba betete ebinsi da Arsenal for da Roma o mama BSC team be of 1 wonders mpato ene record the cross and for no enti eno ya dia if you want to nakate e di eba Mikel Arteta ade ko bi sa Arteta say na open je na ba na game no hu ne say no se nyame anim ni o ma anya de wo so ka mo bi ata say o ma anya de kra anka so mo try say anko betima ban so back better wo man tima ama 2 goals wo ma he na wo ma tete de in fact ya de wo dwene ho akra want to say was so here time so better say no matter just issue no my baby ade ni free bam was say very painful says hard and so atomo and here Mikel Arteta and komaka kwanso a wadi twitwa e wodwumade so the next game against Tottenham Hotspur me pato the SEO game we mu nie answer game we nkasa no nanka say Monday 27 and nanka say Arsenal anso bo me pato anya sa 20 Monday 27 no and Arsenal abo Monday 31 and Arsenal abo esa sata Monday 31 no Arsenal e game a o meba dada enti so mu yi sa game ni free ho enti pato Monday 31 and Arsenal abo no on the Saturday game o meba against Tottenham Hotspur no and e mu game Monday 27 enti anu ye de no ada etoja e wodumade so na no pen no make it ejama now ma men training na men colleague log no so na hwetebu ne Arsenal mo bie mu dada wo mo tetua sa sisi anasta guso abo aye 58 points City tosumi no 53 points and Aston Villa tosumi ensa 50 points and nine aye Manchester United 45 points enum aye Chelsea 44 points and ye dia etota mame ko Newcastle boboko no aye adwuma se wo mo chi Quarabek ebo mo ntena pole nsia na enkrofo no ya adwuma pa Gordon Anthony Gordon no a onya
hat-trick na in fact one ankasa de hat-trick onyaye no de totoa so emom 4 goals ana Abrante ni nyaye na sa ne hat-trick na oboye wadi ka se for 1 goal dada under 3 minutes ana onya sa goal no ana Malaysia wodi ba ko ebaye ana ekodae hwade on the 32nd minute goal Wanya Gordon on the 33rd minute goal Wanya Gordon on the 45th and also Anthony Gordon ya asa kwa kwenya go ansana Murphy edi bako accounti entina pale nsia no ada womunso eboboye ene kwara begbobo kono womunso etimu eye bako penti ane ya dia etodwa sisi Anthony Gordon no kwabna oba UEFA Champions League game ya boy player owo involvement this season eye one player pe ane ye Kylian Mbappe wano ewo 13 goals and why 1 assist and 2 can in Boma. I have 14 goals involvement. Jotosu Mianuya Anthony Gordon, which 10 year Akodano 10 goals, 2 assists. And about this season, UEFA Champions League, one more goals involvement to do a panel. Mbappe na LED, na wanya Anthony Gordon, wanya Marcus Trafford, 8 goals involvement. Harry Kane, 8 goals involvement. Domi Soboslai, 8 goals involvement. Femi Lopez, 8 goals involvement. And Tania reporter Eba, na anuna Anthony Gordon ya bato ne muabie. Esa se clubs o mo pa branche no ukọ Liverpool yes Liverpool fo ani abere pa so munya Anthony Gordon won bepe anim ho so mtimi semu kena Manchester City boboko no so munya player no mo pe afa Arsenal boboko no so munya no mo pe na Diama City fo fi se wo munya Anthony Gordon on bepe se azo mu wagidie bi se wa we abranche ne din na di Erling Haaland wonya Madrid obeko enti se akobase se bia danchan koma bia no abrante no betima ko Madrid o mama mus betime ya adwuma de beta eso omunya striker ba ko ya killer enso we anim nti omunya Anthony Gordon eno so betime abom ye pa ne ya reporter mensa eka ewo adwuma de so but impempe ya make say de yes Liverpool boboko no ana LED de race we betime nya Anthony Gordon eno so nko kakra ne Christian Shifuna yakobi sansa na bodo glimpse de emo makase fo ekra so mo so na e de na ba no se pitch no abra se park no ka emom na nya no de ba be excuses na nka se no anko mutimi awini de was o mo drop o mo elusu ball no too much o se wini team bi sa na elusu ball sa ha adwini ye pa na ade ba ko ekutu o mo yese eno da ball de glimpse for no pressure intensity o mo de mo in fact ni entertainment ma amate sa de no ni nyina kan bi na eno ada emo mo di nto enso ewo no wela eno ye reporter eba ewo dwuma de so na Barca fo se o mo guso o mo church o mo nsemo esan se omuzi isia de omu player no obi amfa na boofo mobeka na no da mba besi so adma science ba so na se sa wo mu sika sem na omu se crosses na wo mu ni se player bia dem se ye bia no esesa mpacho entirema ewo mu nie yasa ba so na force sa 6 million na Chelsea etu ayade for ebefa magayi ne eno na dabi yakan se Magiu no o se eno na eyo mo ye pa because Magiu the way ananka prospect ni siba na Chelsea the 6 million pep e de aba befa brante no wo mo te ya Dro Fernandez so wo ma ba befa in fact sa crosses na wo de asese players na wo mo ayala masia players na wo mo di contract amomo no crosses na esem no sa ubo the senior team ne pa kwabna yesi game bia bebo bia e ma o cross no enso sisa and they say 2 million na ebia ubo aye first team gamer ebe firo akọ 3 million anya sa yia na ye hunu no yia bia de best sande but de be ma yia na sesa aye matisa abrante de ball was senior side and be ma sa de na nso akọsoro ene de Barcelona e de eba e odwuma de so e na no pay ye kete e de ma na mi wie ne kwa no Manchester United Bruno Fernandes say we pay £400,000 a week 400,000 pounds a week enum sika ope wo Manchester United na say sika tam na emu aye dine edia momo anomate say yase Manchester United say one besa kwa first stock Scott McTominay ed number na yase Scott McTominay say one so beba aye £350,000 a week no budget 350,000 pounds a week ana Branton say o ba budget and defense 50 pep ana eda one
ɛyɛ Bruno Fernandes ntemti isi ato de Manchester United so mbeji atum so metime trace kan wo muntimi ntwa de a enya de so menya Scott McTominay enkoma kakra todwa ɛwɔ nkrofo ama so enso enie enti kwabena Midwest na Mesa Charles Nebu a anopɛ mamincha kro mu yetro Virginia na wake up ne de mo hwe ye beba wake up ne de ye beba mo ye de and de mbɛhɛ na metal Virginia den na tima yayi me wie na ma chinement banko he bia nya hwe thing na ma kwa America kwa bna na no me wie wo ne answer no de ma o question no why ai bra chas o say ateta ohia obi nim sticker oza na ndie say atwamu o mo fa bi mo no we dia ade say bia papa e die bi na obi nim dia ndie atwam bia yenya Yesu moja ma na be ye kama bia obi nim dia ndie atwam dada spy relevant o kwa bna spy spy si ade spy tu akwasi mo nya sure say mo nsentrofo na as a more press the panic button kwabna wa panic as almost league o meje because you almost City now me say City no o game against Newcastle inti sa Newcastle game na obi a game kwabna inti de enye obi a game na eso mo win bi went ma win almost o mo te ase eno a game na sen kom show mo ntimi anche wo betia say Tottenham so mo Saturday wo de what abu hu se me kai wo betia say Tottenham Hotspur assassin Saturday central for more exaggerating too much massacre BBNC o massa mo na asa mo person mo fire way bi na mo press the panic button ye DBN afi obi ayi ni yam say we dey munji bi obi aba ke kwabra na fi ade me say nra azembe kure ni me dru fia na me nua bonsu gina ni mo na ye di game nko na obuzam so na game na so na wo si obeda asasa ade asra de team si kwa be tibia no azembe na be wie na mo de akọ okay ajem won sam no gabi the foreigner na Martin nka no ode akom ne akase abidafo be kame ho Fifi Manfred Bismarck Owusu Bempa Ayala na yedin komo no edi efri amane ne ba ansa na ya be